watukufu wanzani kao ni hudunga ya matangazo ya hele dawa la Tropic FM la Station du Soleil. Tosa na salamu do za hanyu ze rehema za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni. Leo ya hoa tarehi shi mongo miraru no mwija ya Oktober. Usiku wa maudu kamgwa wenze ngarnora wakili rirenge mwezi mroji bi idhinillah le 1er Novembre. Ikao watukufu mdunga waonyo ikao mheya banu mjukurudi mheye emakatizamba yanu na mpartage mission ili ya ukole ili wanukao ngwari onao aningwa abiniu izoramba wakubaliu wamzuhanza wadunga nze wafanya wanasinyari ya usinyalize ze mission za watu na sikartuari abada shadu hutozingara ili nyinyi mwatukufu amanda nyinyi ikao nyuri dunga akaruwa ranza watukufu ruwatu ranza watukufu lazima rimashalizeni kana partage ili mkensi harmena lahum watukufu ya hanyu nahum bushurani khairi na salama na amani. Haujia rume barnamaji ya hato skwalewe inu nga sina mada nzima basi. Mada nzima yu nga mjoitekeleza banu ama nga mfanyi presentation ya hoa wikao si utende nifanya haziba zima la sinao. Rebela madam to sana salam. Kozi jo ujaz jo kaya sirini, kozi jo tata ya studio kavahir, ze mikro za Tropic FM, nga zipepe yao. Asihazi ya uhusi, shuari ya uhadilela dhumuri mikeni, zi haki za kibinadamu. Gamdangyo shabashi na mina madam Ben Sahiba, alfamzim baba wa heko mora kutualiti. Wananyasi wa hesiti mkuu ya habari za Komor. Habari za Komor, habari za Komor. Grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Alimbaye Bordeaux, grand notable Abdoulaye Maisha. Mama Ilma Paris Tina Amada Swalihi Paris, Madame Docteur Dada Marseille. Le grand notable Touré Moroni, Mananyasi sous le Big Telecom, Mrumishi Wahe, Rei Saint-Ferrod, Kao Apoal Malijiku, la Unkazi. Ngoni mwandu kao wa usaidia le dawa la Tropic FM karnajo waransi. Hazombo, haswana rimbushule ni khairi la salama na amani ya madama medikero. Ya madarian sivano madanzima basi na diveri kao nga rumbo Mwenyezi Mungu sitike nde. Garjo rongoze daula ya hatu ni tukufu ama do skole wenu hamchezo uboniswe kao sisi karsuku balizila. Kaya le délégué de la défense son excellence Belou mono izo quand izo zafanya shaswa lewenu harmo de santé militaire comme samio mwenje yo de madari hansi banu bas kabla rare janji arma imada mtimbi ikawa ili hansi banu garone sawa watukufu anzanu kama namsho watu mzima ikao ngoni mwao wana wajipanga wapangwa harumai Komor was ani wanzao walona fikra za he Komor na de mwana mshwatu Mwanaisha Jalal ya puar male jiji kulambeni ikawa mingoni mwa wandu daruma zehele za 2016 mkini ngamina uyakini wakati mshashi gujonjia haruma ze class politique baadia hakansi hafikiri baadia hende mwendo baadia bao vya wandu wa siasa ngwa amini ngwa firkama la haro harme class politique ngare mdunga ana kwa ana na huoni sauka nguonano na makunguma nyomenchi nguonano na maraisi menji wonze abunye ngaranzo rongoze emana mshem Komorika ekango wanzo wala mishi ekango wanzo utumbe ekango wanzo uoneseze hazipandwa mwana zao arumaze fikra za haruma nchi ya Komori dunga emana mshwatu Mwanaisha Jalal ikao migoni mawandu ikao wanawashe walona zibarna majiza hensi amma kwa japarori hiziwa ngao tayari makatianu na wangu wajipangao simambia nukaya ngunjio tihale banu ujonjia na class politique uomrulo na shahahe amrida dunia ya julao ya kinaya abenge haini mwanamshe Mkomoro utaho siasa ya basauwe ya saidiensi ya jifainishe hazi ya mema shahe mlide Mwanaisha Jalal ikao nge Paris ikao mingoni mwa wandu wa kinaya zeroho ya puarma leo mji mtukufu ambeni
bati ale banu jonja ma classe politique na ye ahisangwe lo yehunsanya makongomano ma ambassadeur maraisi wana na harume miji entreprise ya zae binafsi yalonizo shayensi yo haba ujoiruma kunfakun na yenge tiyari ya haini mwanamshe mkomoro haini shababi haini mkomoro yanzo ikao wanzao yafanye hazingujo njia ukaharambua ukaya yensingi yo haruma mavara tosa na salamu umna paragrafu ratukandani wanise usoni mwanamshe watu mtukufu mwanaisha jalali ikawa parma mji mtukufu wa mbeni tosa na salamu do zahanu leo tarehi mongomira runo mwija ya septembre oktobre samahani gari mbushira oni khairi na salama nyuma heya mjoko heya na mtambaze matangazo ya ile daula Tropic FM Mohamed Isa Jabir tosa na salama leo mastanjabu watukufu anzani kao si umwabianika kozi jo ujazo kasirini kozi jo tsataya stojo kadhair zelikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi ya uhusi shiwari ya uhadile lazima rimekenize haki za kibinadamu ndizo bwa komora utaratijo diwaza ya konsula ya hatu ya konsula hanyu ikawa jimra hunu Marseille ihuziwa ne daula ya Komoro hata jimra habaha kabati konsul malaika do walio wazima nyumba tiane bana kwa jo utolo karna uziale kalmadinu lazima rujue mahali konsul ikawa ya huziwa owa huzamba pesa endenda enga jokorudi anda hakao Komoro watabia hunu Marseille ya banga rongoza wa daula garongoza wa nyasi Nour El Fatou le chef du gouvernement ou que consul ya ka hunu Marseille ya ka au premier arrondissement ihuziwa banda ihuziwa ngaranzori juwe manaka wartina consul garanzo consul de monise zemalika ondizo nyenye et daula marega mune nyumbani rwachi son excellence Nour El Fatou le chef du gouvernement mwana wa fakhamata rais colonel Azali Afman shinu tiso de shilo arma omji wa Marseille hawensi ya Faransa ukae nyumba ya he daula ya hatu rakaudorudia iuziwa ketujula mbani ye enga sinahu ewanwa ondahu osoni maze ndongoza husu administration excellent Yusuf Asmakul grand notable cambodgien lo yo Paris ngoni mawatani yakao na mvumbu mbabi ba nuonese ukaze hazi wafanya banja ukakomo honda bio hata ubue komisaria ya polisi ya mbuya ilio singani Asmaku Yusuf ngamutoso na ubushuria hazi njema leo tikana mina mrubisini hano zisa timwambia kawede waibua heze mvuza Mwenyezi Mungu ti utoso watukufu skole wenu tionorogo ikawazi ntabishe roho ya hangu tiruditi hala furaha shazi ntabisha kiasi ya utosha yode aya hatu sisi Tropic FM haramezi bimojana nanne yode mada ya kansivanu ikawa na ngasi wa habari za Komoro kamjo utarajamu mkazika ani shida shandrema haruma izo mimi ikao de mada nzima ijo ufunga wa Tiono, monsieur le ministre délégué de la défense, Belo, mtukufu, mzee wa hatu, rikao ngarujo muhishimu, hakautamia mwenjele wa mapano, hapo lazima dunia izijue, si Tropic FM kartu amini zenongozila, kartu zikubali. Baruba zenongo kubandu kanti wa zoni se dunia, ngesa makarni nyiro aji, ukaleo leo 2024 daula ya hatu ya rihishimu daula ikawa wambanga rendo harma emergence daula ya mbonga si pays souverain corps ya kamili ikawa de santé militaire ikawa santé hiyo mingoni mwao wambikao wasaidi yao yensi osonima le jeshi hata masivili waangali wao ikiari yao leo inu do wakaumunda mbamwenje ya jua ikiabo ngoendo wahime inogire wabale ma journalisti wa kenti wadoi filme wewe ni satide namna hiyo la Tropic FM ngarambo tijao karja kubali daula ya hatu wana kula hadi na kenga tsamia meli rangu hata meli shatimba mwenje ya witkavea
haunefukave ya haruma daula ya koro ya kijeshi no watukufu Kartu amini ziongo hizo kartu zikubali kwa maheri mfao minto sana salam gaswa nono ngaromba mnizi inshallah kango jondo no Marseille yibanu rikanda garadonda imrambia hindi daula hatu ukalewe inu kweli ya sante militeri bwa Komori mbwema yomishi hakanga bondo alo banu wafikiru kaya banu kazini zambo abo yuti trahizo yungara onisawe anientia tukakija uswe namna ila mbamwenje hai ikebala zila rongo nkuu ikebala ila ngao nkuu ikebala kula hali zonizo Sedi Haruna fundi ustad Sedi Haruna aba nyumeni banu armaze majlisi arma ngade utu juin utu ukalotel nzima ya Dubai l'hôtel nzima Dubai ze arama zikuru milo abo joni yao mwenje wa Komori kami masio mara je les kweli abenge sisi Tropic FM kartu amini karja kubali tukufanzani Suleiman Yusuf kawa uduga matangazo ya daula Tropic FM moji ndo yo mayot ngaro bushira khair na salam hanuche ay barakam jakana manje ngella dele picha mloni sawa haruma ya dunia la kula hali daula hatu hata atsanganya sababu wajeni wakavala sababu wajeni wakaona zenti wakaona ukailade sante militaire ilade corps militaire ya sante ya Komoro wakautamnya mwenje za pano so il faut apparaître l'unia ma journaliste abonga mwana tine même le délégué de la défense yabali wakaloni soze batterie mimi nsukubali zila kwa hiyo kenga mbujomba kana ade namna ila yo furaha ila tifuraha ukaja ndo baladhi uritsatsaye boza tsukaya dira aya hatu sisi zile zafikira za hatu sisi bora zihunda arabi alhamdulillah shanar kensi ujo jabo nguangaliwa ya amini ukangabo mweje hunda honi 24 sur 24 wajua shahujua ripare ma journalist na rama ya daula ikiaba hii hamba rongo mba mwenje kasu amini shetelwa karja kubali na singa sina haki rongo banu kitangazaji kimana Mkomori ukaya ndogo abadizana na zilio tsatsaziwa maana zilizo mfanyao baadhi ya wangu kama wao haruma ya daula na mateknisien ambao walo karibu na daula wafirika harzila nyanzo wafanyilia muwa ya daula lati nyanzo lati mahaba gamsijiniwe nti Wani tena gamjoji sijini parce que kabatson rojo kubaruka leo octobre le 31 octobre 2024 leo ekoro ya kijeshi sante military do yakauhundana pano solaire ya mwenje leo iki ngazi onisiwa warume dunia zishaishiwa Komori kawa mna ordinateur ne China lazimu ya paro wandu wa Kenya Komoro bwa mnameza kamransi la dotataya labanu sisi zomambao listunge sao sisi watu ruoni sao au kama banga si haruma souverain mwabanga rendo haruma emergence depuis 2016 yemhuwa he daula mtukufu colonel Azali Athman fahamat ar-rais hambaga si haruma emergent jusqu'à maintenant ya abuna amini ukaya ngabo za kole ngabo za kole sokiri ngabo za kole kao kesuruhusu wanadamu wado onisiwa bonze lamdu mzima tsojohula yatiyo hahe lamdu mzima ulu arme daula batsojohula leo tsikija kaula dhimu mimi ntsukubali abadan ntsukubali kwa msamio mwenje ula mtsukubali kwa liho ngamu aminu kalagile jeshi la hatu
olionga muamini kainga de santé militaire ya hatu siba ngamkubali monsieur le ministre délégué de la défense, monsieur le délégué de la défense Belu ngamuhukubali ka wewe de mwenye daulani wewe de mwenye difani ne kenga ndora tsamie zombo zam ndora erewa kejokiri le jeshi ne kelewe hamado ba andabo ma recruter ma jeune ma polisi walio yabo mnguna jale wasitolwa wasoma ni amini ukaye kori ya polisi yakauja iramplace wakao ngwao na niveau amande ila wafanya information ya 9 mois itunzu mwawasomisa ufuma mwawasomisa ndongo ikaungare amini amane kendo kwa madi yoyo ka galendao skwaleo inuratowe kirasimi ukangasina neke gendarmerie wakonformewa 10 mois sasilo kari mwenje mna mwenje wapano na wana bateri Karsu bali si Tropic FM. Karsu amini si Tropic FM ngari amini ukaya akside namnano mana sisi ngari amini ukanganya daula. Zono gozala zime kezi fanywa rangu hale. Zisa. Tangazaji mwanama Al-Haddad wa Mongoze FM kama jundo hambu mjini heta hau mjwaezi ngamu ushuru kheri na salama baba wa haba. Kozijo ujazjo kasirini kozijo tsataya sojo kadhair ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asi hazi hauhusi shiwari hauhadile la dhumuri mekenizi yake za kibinadamu daula ine nezingara wangu chido pula sheo entiatu chido pula sheo no poisho de madhamana wana ngwama watiti amada wa unogire baiza mabano aruma miji aruma daula ya kamili sido fanyo ze venulo basi karso kubali haukai ngari amini ukaizono goza lazima kesa sifanywa hale Ziza. Gabo makandida wa hili tsawanu wambango ndo arumaze voti za hema deputy. Amjo mabiani wa Komoro bana. Claire. Eba kandida wanu wana wa Komoro warumishia harume daula ya Komoro. Haezi zabira. Son Excellence Mzimba, ancien ministre des Affaires étrangères, député, ouais, là, Lambajini. Son Excellence, Banafahami Hossein Ibrahim, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre, ouais, Mahakama, awo wando une expérience. Yahurumaba. Wanu wakuwa na harumezi inu, maha, yahuwaza. Kamjo mwambiani ezisabu ikawa nizo walo nizo kao hari habangu afikiriwa rangu 2019 yezi inu ilo bano haba yatendelwa ni Colonel Azali Athmani rais wa daula iwakuense haruma voti wamba wahibi wao ze voti wamba ukaya yeseni ilo yabo etongo huwa mia yerenga ze vote nike muwa daula wamba wandu wanome wao Hoseni rangu 2019 ataje onde 2024 Colonel Azali Athmani ngutonome rais wa Heseni waili wanu watukufu wanu wazamba wende mara handani waboho wende mara kadabili waboho ye Cour supreme wa kotoa natija za eze voti zinu wako wanome de muwa daula wazireme wohuzirema hataije honde haba ukaya wandu walo harume kuru kwa jakanti hanzia za haki watukufu waili wanufahami Hossein Ibrahim na mtukufu Maître Ali Mzima wabe Cour supreme ye Cour keti halali wambe Cour ngiyombi wambe Cour ngatoa natijambi kwa tufimisa haki wandu waili leo wamba kwa onda uharuma ze voti za hema depute voti boko sisi daula ani Tropic FM kartuzi kubali sisi showa ili wanu hizi sabu zao wa Komori wangazija wa mwali wa nzoani mlio ya wajoko mparani wa mwede selize mbio ngari mhakikishoni banukaya kwa uharuma suspense
ngwaji ani ngwa grignoter hama de namna inu e ngwa johenda wowo ngwa johuruma wana lesu alatilo monti ezisabu waloni zo haruma zena kusiza roho zao hari kwa tuhanza wawe daula inu nafasi hukaya wendeleye wakena parlema ya hao bahari mrehemlo Ahmed Abdallah akana parlema no wakama opoza yawe mabana alibazi mselim kadha wa kadha wakaurema Ahmed Abdallah izo kweli izo dizetkle wo waloni zo rarambua rizijuwao ukaya ndongo mbili nimwambia ni bani mwakikishao ngwaduteo haruma zenya fusiza roho zao ewonde wowo engwajo koruma wandu amma ngaro za tataya haruma na damu wanu wa ilikao karojozi beno osoni renda weyo shanga manzoni muziseni watukufu amadani na nyinyi mjokuwa dunga rume magari haukanga mju wao kaya kampani yo investisiwa mapesa go tolwa mapesa menji yao shanga manzoni wauzisi ezabari hi 2019 mwabuli ya Colonel Azalaf manya kana parlema ya ahe matuenda matufanya ja mrehemlo alibazi mselim zabari ndibo ke parlema ilo yabo joko roha joko emandao joko isa Desambre kabati opozao zabari hindi nyowa ilima tuhenda aramaze votizo hauma tsuruma wangu ele ozabari los alabo wa komod na mdua uzisa mo kontrole wandu kangwa opozeo ngamba opozeo Colonel Azalaf man ababa hamjimdiso si wauzisena swala waidi shanga mjimdiso harumema mabango ne miti njoko receive wanadamu makandida wambao kari ngware mawe muweda ule gamjo wa uzisa gamjo wa kontrole eho parlema yonga madamare de kwa noshida fanya tamanongo ngabo waruma ngabo boko waruma gamjo warambua ekeze votizi hisa na bakemru yatowe khutba haruma ya maopoza de maopoza mananga bajo kama opoza wenji ya haruma ze votiza ma députés jokorewa le 12 janvier 2024 et retour le 16 janvier 2024 gamrudin rejei osoni watu kufuaili wano ikawa mababako waduteo harmaze nafsi zaro zao wanzao wa uzise ani warambuwe ukangarambu wao garanzori wa uzise ezabari hindi boko juzi mabaze votika jare wando jana mabaze votika jare wando emana msouzi haba hinu e president wa Heseni ya tolwa Heseni la ya usiwa mwa ekakweli ya Cour supreme ila ya usiwa ekakweli renda haruma voti hindi Mano wanda wala wao da wala wao atomrangeani zila 2019 mahaba 2024 nda wala wao emana msauti ya eshime haruma haba hino bo mwanzo kengani wanadamu hufanya ukartiso buli daula inu ikansi wao cheho parlema na wakana parlema ya hao ikawe parlema hiyo de atongesa Komoria wasulibanu ra wasulianzaya nyora tabamaji mwenje haukaya kujaporesha parlema ya kana rais wa daula yeche nyume parlema ya Colonel Azalaf man emana mtsoone saka president wa Heseni Heseni na isiswabonti bakarsu amin Cour supreme na isiswabonti gerjera ndarma voti hindi Majama ona zetaratibu za joparehani hapo kama jo kubaliwa moti nane kazikiri
e president wa heseni esenini si sobonti wandu wa watolo e kurini tolo e kama jona nyonu kanga mrema wa mwa daula abaha e ke parti CRCU kweli bahanti wa voti hamade namna nyoni soba ikaya ema depute wa ko njia wa assemblée harumezi siwa mongomera runaya baika wa hondo ma depute wa ili bajoka bahati mananga amini ukanyide mwaba kaze votizo ngazi hibao yabo wakomweru wajoka na rush yabo heli mkohanda ukaze votiga zibao yabo bangu gamonisoka yawe parti serse kwa jajo honda ze voti parce que wana dongo renga ze voti na wala wao no mkubali ngamwendao yode manar kandari hebanu ribashelezeni maître Fahami son excellence monsieur ancien ministre maître Mzimba ancien ministre son excellence ukakozi johuja zijoka sirini kuzijo tsataya sojo kadhahir ze mikroza Tropic FM ngazi pepe yao asihazi au husi shiwari au hadile lazima rimike ze haki za kibinadamu kweli nrabo nyido mchuao shahoto wasinu rimondi sen ukaizwede ze fikra waloni zwaba ha yuhisa yuipase ketina tabata engwa johenda wowo aningizo harame majafamu ya tukufu na wowo ngo aminiwa harame mabavu ya hao enga mjo kubaliwa na mabavu ya hanu enga ngwajo koruma mndu hakwana koruma mndu Allahu alam samimi zukanzani wonese kaya ubahamika odo mjiao ngari njao watu lazima ngari mduma oni ngao hangao ili mdo juwa ukaya ngabo majini yaliyo haruma ya juzurul kamar ikawe jini hiyo yohamba nusumbiani uwenge nzuwani nusumbiani ngazija nusumbiani ngemwali na huo si ukana sina wakomo ze voti za madepite za nzozirewa yao le 12 janvier 2025 le 16 janvier 2025 ze votizo kazna ureshe ya andro hakuwa na damu wanu watukufu wanu kwa jao na mndu ya shanjewa harumwa zila wahamba kazi rengwa rangu ya seni ya 2019 awemru abirabo jaza ngukujo mrehemu Shekur Supreme ngiyo yabo wahansi wa raisi mruwaji wa heseni ngurumishio na ina wandu wakayaba bajawa sale gelewe inu wakomori nga nijuma utotila roma mitihani na hayasa na mweshelezi hizili za saza pangwa mjokoni kiwa homijini saba 10,000 hitosha mwanadamu kujohulo hadi 10,000 wallahi hata wallahi zanogoni mambioni banu ngamjokoloni kwa 10,000 abo ngamju wao kamre mndu mzima ujoni kwa 10,000 ndaro ma meeting abo ngamwazo ekado honda kilo abawa abo ze shiwizi hisa izo kilo 2 za bawa wa mrulo na wana wararu abo kilo 2 za bawa zirashiwizi hisa ngusalo ziralishiwa nguhulo hindi kabati la msuholi atiba ila yakaufaze kilo ralijana lazima ale basmati kilo ya basmati riali majana mararu nguhulo kilo 2 zo majana marandaru ngusalio majana 8 loza hamachi shaizo dezo kojiri yaboze majana 8 hizo ujo ulamna itungu zo usiku uzima ngazi hisao mratsire ranzi zile habadili na maisha mahamitsano bwa komori mtakalia bana baga mrumilwao wangazijanga mrumilwao wamwalinga mrumilwao
wanzwani ngamrumilwao ni wanwa siasa wano roalio harume daula roanzao kangwa nzao waekeze daula watowe daula hiyo hewe ngarimwambia oni kanyode mipango iliyo yabo wacha igore ngalo sawa suala yمكنشia ukae mwa he daula bwana colonel Azali Athmani al-Aqid Athmani Azali harejete le ministre des affaires étrangères mbushini baadhi kama Buhari manara hanjaona shanga Buhari baadhi gamjuziso sisi Tropic FM ihafanyando hafanya kweli ihafanyando hawafanya naye ihafanyando mwa daula minga amwambia rai yangu wangu tanke ni mwana mkomori urongo wa mazenyi dosi fakama rais colonel Azali Athmani hafanyando kama msaidio hafanyando hauoni saukagasi daula watu garjo uzuha mduzo wenda mno kweli haukaya walo mahakama hiyo pia wasomia bushini kangwa hukumu ndo wasoma bushini kangwa hukumu naye wasoma bushini sababu ndo mahakama abo wenji ni hao maprocureur walio yabo wasoma bushini yo urifai komore kadole maitungu tithomu tibaswara sidwando lona bahari tiyo ilo yabo utsojo wana ani womzi mahatan amine kabangwa bajo shida afanya kilo amnyo mpaka ngo hebushini yemfamanga mpaka ngo hebushini zembao mpaka zangu hebushini yabo wabushi ngwari kutajia mbavi ngwari kutajia mbavi she hadisi ya hebato utokalewo yine daula hakendera RGTwa bato yila ya badia wandu wakawaziro ya badia wana watiti ya badia wandu wakawawade ursona na pitali ursona wala utokawanga miyahuda arume barila colonel Azali Athmani ngamidawe hufanyano wa RGT mikataba hiyo watu hadisi bengwa ngabacho koja rudibafanye mahadisi ya ndani hawe peple ngejozi jua Allahu alamu she daula ino hojitamka arume hadisinu ngamidawe mtu samrani ke conseil ya mnafirini sabada mimi parce que titabia wamrejete wa batila ala kula hali banera isimbushini hawe daula bushini no amini ukaya ngabo bushi walio no amini kasi si wananya no amini ukaya sisi jirani ambesaba ngabo tuhma njozi da babano ambesaba la isukila rais wa daula bushini bwanandri yakauja haruma investiture ambesaba haja na rongo shabala kaja kauja binafsi manaide rais ya jabo yafanya wana dakika ya trace le 26 mai 2024 oui clair sina juzi sawa ambose kamheshimu ya daula Komoro amheshimu ya wa daula mfaume wa hatu colonel Azali Athmani al-Aqid Athmani Azali horejete ministre des affaires étrangères ukautije asibabu ile bonio rafanyiliwa asibabu udharawe daula hatu rekayonje mayo ya hatu sisi uongo wana daula watunga sina daula uongo wana rais watunga sina rais yoyo Tropic FM sai hansi vanu clair honnête ngarjo uduzuha hakika ngarjo uduzuha chakairi duzuhe nuri undana na basheo kairi duzuhe wakati ngabaduka za sala harumanti boko kwa na ujua balati oriwono banunyi wa Komoro ni dua zaraka ndema na kosi Tropic FM kan subvention ndalifanya na editorial mwesheleyo ka bano histoires tu zin ordinateur ndiwaze mikataba rapport rubuzana ne Faransa harumezi ya colonel Azali Athmani yinu ya 2016 ndiwaza ya ministre des affaires étrangères ndo bana ministre son excellence rubuza na panda 6 mois
kabati autorité ya Rwanda Faransa kabati autorité ya Kafaransa yaja Moroni oui au bala mdiwaza mezi ya waza kartujua Jamalilu mbali kartujua de daula Komoro wa Jamalilu kartujua Jamalilu de daula Faransa shawa na demonstration woni saka daula not dina mnaila ngebala bado kabaro pepo bala eskuila hobari ni hula emelileke okusambazwa ni upepo wandu wale wafe wakati wajobu wandu banwambi daula ngamize population hati ni namna hiyo meli ya buliwa kanenchie ya ukubaliwa rago mroho poro Moroni ti de namna ila badeka ze koli zija na Zambia kaza ndabo zija na Zambia kao na yuja gwa nataka fanyo na yeye wanunga fanya na kajo Zambia ban sitima adi wa hezi sitima adi wandu kan wale mawe daula abadan engeba diabari upepo zensunra wazifanya arme large bushini bali wanadamu walengemelila wazama wafu wallahi daula inu mjoi safi banwata nyinyi hapa wa Komoro ila wama pia jori hemu wa daula ila wama pia jori he gouvernement we kozi jo just jo kasirini kozi jo tataya sojo kavair ze micro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi ya uhusi shiwari ya uhadile la dhumuri mikeni ze haki za kibinadamu na uvulie bonti ngabi Colonel Azal Athman upande huo uyisa okay gawo fiti tenu bwa Komoro jokolawa hari ijom kine kenga wumna conflit iyo hydrocarbure shara karjam parisangono raha ngariye hao nusumbiari kaja Tanganya shanga wumna conflit harumale da holino haruma swarafa ikawra hakartu Tanganya rondondo kartu fuza endoi kartu fuza jiniato shamsu zuru kama rizuhali mirezia sabilanzia jinibari abanzi nusumbia ni wahangu abanzie nusumbia ni abanzira hydrocarbure kama mna joto mtiti na ijom kineke nga autorite wa serikali wa agency ya Komoro wa rumisharme enti wa hisabu afanyo hazi Faransa ba mshangara na utsaha ni mahala ani wanadamu kama kwamba umaopoza wa Colonel Azal Athman wamba ngo na retour wamba ngo na ndogo zinji warongoza RFI warongoa wahimi wa Komoro kana toma ya hao wa Komoro jumkine kwa saundu hazi wafanya Faransa vanusha raha karja Tanganya garjo mwambiani osonireda o mbani nabani riwambie kana na muhisetwa maya nuanruao ntikubali ba watima politicien wa replier wabaki Faransa wajitapili yao nile komingo wafanya baizazi mkidike mpagwa uruvisa wakati wasaya video yangu yo mitiende doka nyinji ngam resume mada ni hansi bano nzima njakubalo mtamio wa mwenje wa jua harumema pano osoni mwe daula hatu hususu wa sante militaire njakubali odoni sale pichalla au kaya kartu wakati au kaya leo do diviwa bahari sante militaire leo do akaunda mba mwenje sidi namna hiyo korunku ikawa labini kiga sina mwenje abo wakansi urumishia hoda onio 24/24 osoni mwe sante militaire njakubali narudzi hawa na ndongo hamandao yabili tioni sabando osoni mwe mtukufu watukufu wa ili wana wa Komoro makadri mansema ministre na fahami Ted Ibrahim son excellence maître Ali Mzimba kao waodema upoza wa bahari ngwanzao wende haruma zele sahema dépité vote zokoro le 12 janvier 2025 le 16 janvier 2025 sha jana wamba ukaya yeseni wanangeze vote ye cour supreme wanangeze vote leo ngwa kubali ukaya e cour
wabaki leo warudi wakubali hukaya ye president wa Heseni yabaki mana warangu wakati wakubali yabo wambango endao kamjuziso wanu watukufu wanu ngo haruma mbihanyo haruma zinafsi za roza hao ngo ni ebango joko enda wowo ani mndugu juziso ani ngebata eda bi eni behemdu yomonti haruma za fikra zao kyangwa tatsa zao ngwazandao baadhi ya wangu kaya ketubidi rense mwa daula au kaya hau ye parlema inu ngebidi wikena maopoza au kaya Alibazi hashindana na Ahmed Abdallah Abdurrahman na Naja Alibazi mraji leo wanraji nyinyi wa Komoro wa Mali wanzwani wangazija ngamuaminio wanruanuka kweli ngodo warene kweli ngojo humba ze voti zinu kweli ngodo wa changer ndongo au parlement ngojo ko shida wa changer kweli haundabo yule madani hansibano ila likazona na wakati wa saya tosa na sala